kum ka jing sdang man pen I ya kam ha ka wanrah ya ka jingïatylli u president rang ba ka United Democratic Party uba Metbah lingdo ubalong ru ameli kamairang ne ka singi ulas dang suan nalai yang bandlum ya baro nongkitkam bat kinong kersan bat ha ka juk upor ban pediang ka jiwan peso jo nongïalam kiban ne kiwe ki seng san partai kentup kiban ka kongres ha ka ne ka si blon penyeso sa UDP ki kentup nongïalam kum uba es molong baladuna ka kongres kum balai posnam uba lambor nongrang SL Marcelong unong kersan ka seng HSP bat kiwe ki dirang ba ki long kme ki samla ki blakot adu kumba arspa ngun ha ka jelang ka bla penlong ha office trekam jong UDP mairang ka ba halum sok klur uba lambor nongrang ubalong ru urang ba ubal jikun ya ka election na mairang ulong ma u bat ki parlok ki wan UDP na ka jing'i ya ka jinglong jong nongïalam ubala bat pentulu ni ki kam nadu ka circle bat hadu ki unit kiwe pat ki bla jingkan ki kentup uba es molong ubalong nongïalam ka kongres hadu laipos nem uba SL Marcelong ba ti molong bat kiwe ki nongïalam ba kumat ka UDP kepada don lang ki kentup yo meli karnikor ba pius morwen ba alentri khar ba presiden bat ki nongkitkam ka mairang harabam ai kamjang ka ba khaddo harabam ngadai orang ba nongïalam na ka parti kongres mantala taki line post kata adon na parti kongres ngidan katu kat nangot ngidan itu di kru biju ayak lang kami. Hadir kata nilai pembet lang no, balada kumnom no, menta lang ni semua, ingin dia lang no, bat keperti UDP. Kata kalau kita raja ini, jaga kru, ini ngiran ketu ketemu di kru jerung bak kebuji ayak lang berbol. Dia kata bagi gaya railan, balada kumnom semua. Ini dalam nama apa UDP nak kumta. Takum mentah ni, nak lihat keruk jadi don kita poin nak mentah ni, don lu kita poin. Tanam kata gila siu, yawan tu kata ni, ngot kita hampoi don, tak kecil pun berceralong kecil pun berman. Baladak nono mentah ini dalam nama apa UDP. Kai kerai kebangan don banwan ban penyeso, bat kapal UDP jompi. Kelam don kena kena kadau. Yakin nongïalam jo kapri kongres lana yeno pat klan dandu mano le sepan penbuar yang ningkong kalong hadin bangadan kato kesnan artem jongkai election mele ngaladan ko kongres pat hadu badat kalong bangala perkhat baha bangala peta ya ka bol bat ya ka rukum trekam jong ulagal me jungi balong mentau speaker jong state upabiang ka kapasiti na kapta bangkit ba ya kamairang konstituensi jungi Brakaway kada ka pelong ya nga pangan perkat lakuno ngadai banyadanno bat kapati UDP tanggoy ki jingkapat yapi di badan lepa kapati to pedang lam ngilu bagi trailang bapi hakuju kalau ditrekam nama ila pang ya keju ke uniform ngakra penong utah nama ka kenau bahaya ka way ka klub football ka Barcelona kadang masih Metbah handai habaladan lang unai mal buat usuras dah kecilnya dah kecilnya suatu jengut di striker dan pencop ke tim wajib ke penalti itu dia paslah dengan apa bangga mini bat mai bat kibarin na berdaban job seperti tongi nyerong kum kita di playoff lain kita suatu jengut ha kenang bangin jo ya kecil job badan buram hak sama ajar apply kubresbur Presiden jamu japi berang. Nama kata bang adon hikiwe pak parti hakili Islam. Nam snodon nongren bayi bat dena kata bangan ayah kersan ya ka parti UDP Islam ibonwan. De ki dalu kini ke ramba ki jongi nang sai kiba lewang nang ke por bat kibala ya snolang ke parti UDP bang miskan bagajin ya wanang ke jongi bang I hakili si ya don sibon kiwe ki unit tu, ane iskan bukan jingya, lengang kejingi parok kejingya wangan kejingi parok kan long kejing tersan bat kan long kejing nang penskem susu ya ke parti UDP nang nismat. Rengkat lagi parok kibanglewan, bat kita dan sekiwelu kebansawan, bangun takasgi kibangyadan lang rukidan, kibanglamla bandan rukidan, ngini terai doin bayak, Metbah nansir, ada kekhiat negesit, kamir negesyan. Negi puar parok, datang jingkeman, nejingnya, ngine turlang
bat ngini trailan nam tak jing bhalang bat ke jing job lang tinginom kedria ngilong phaidin nomor habang ngilawan hangi bani snok lang bani lam koi ngim dei ga jurkom perkhat kelum khna anrai dikeran kum kiramba dan alai sykhmat ngini yat lang ngini trailan bat tangoi ke jingbat ngini le egata da jing bat da jing sore Haba ajingkan hakatai kasini nak liang bab Metbah lingdo ulong kum unong mikmat kathany bab nongïalam jong kaseng UDP kibidang yaki kum kiriu thamai henrei bansim bakilalong kibayakat jo bat nongkitkam nongkitkam kibra dep dan lupa bat ke UDP. Dengan sokmen ba mentang kasini kalayola ya kabaninya don kumi bani don agar ka meeting madrayawan kumi but sa sisi biang nagamenta ini diperlok kibalawan join thamai nakiwe ki political party. Kalau penuh parti nak kerja, mentang si ngelawan ngila pendeng ni pergi kerja, kalau pendeng tu kerja itu jumut, kita kawan kuno, saya berkali si ngila poido, jadi pendeng kalau bagi kuat yang subah, menteri tu ibi kum nongkitkam, kum nongkitkam ibu pura itu parti, yang ini jadi pendeng nasim nakalem cuma, don ketuk ini Ida romba di bangga dia halor kejinya tren bak kejinya slok bagi nongïalam joki sul bagi nongïalam joki unit di bawah per kami mengenai seperti yang berbaik ngah kerpa yang di romba borok mulai berpihak di permission mo segi unit harus tu bakal lagi nado mentang si ketik putko itu ditanya kalau tidak ada kejuk mengi di badan bawah parti mulai juga orang kini berang temai kini berang kumta di perlu jangan berbor kiba pokok parti kini menong kiba kulun musim bat kiba keluar berpedian ban penjejo perlo ba terbang ini rekam dengan parti dengan pi kiba penju penjan mundur pi urang ba la leksi kabrio la le to kaki amang kasi sutrum tahu kasi sutrum umpat mo besar ha ikiau tahu penju nganu soal tiap tahun nak penjual ngata satu sah. Dari waktu itu dia nak apa maksudnya? Dia pilu keju, apa bidon ïing sem, apa kiwan kipalo betul pide ban penjual iki. Mo lain doa sukusah sama lo berkata dengan orang. Kalau kita ibu apa? Kalau mengenai skam memantasi ini baru kebelawan, mengenai skam ba indon kira don nak mensiam. Ngam ni bagi nuan meliang hangni mentakasi. Pada sih lapoi soal pulai ni yang lapoi parti nam terakhir. Dan penerangnya ngapi buku. Ikiwe kenali terakhir. Ngan tengah sungai tersi hakmat diloba. Tenre kajin pen itu ipin tersi kalau ba ini itu banyak tip bagi redon dekat. Hakikat kita melakukan. Kalau kemelong nakalian jauh by sistem ini, let's say indon kita tiba kelukor bina bersim dan nakalian joki. Hapo kapati lagalong kasun, lagalong haka circle level, lain lagalong haki unit level, nagkapati pibo BJC unit berta. Taladon kuno peci duna, ladon kuno peci ladon kuno peci pomis tu jemut sumbahan betul jena. Wali orang boleh jena utai, ini orang parti. Normal lagi dua yang lalu ini kan jika bangga jemloh. Hal dengan betul aduh parti dah nendalam. Kepengakuan penpau ni kalau ngamal development bopera kum ke konsulsi borokwe ke apmilinti ya kabangin le ngidan kami ke batut lain ya ke yudwin ngidan kami batut lain ya ke women sui kowe na ke benta kisamla pa kowe na ke benta kilokune bang akwa ba lagu bunuh sedang no bang ngeskam organizing secretary ba iguator sedang no ban initiate lani ban sedang ban lum no ya kejialang do kilokune ban don kat le sibo vice president la don kam dengan jongar ban persiang ban don kat parti ban organize no ya ke parti naga banta kilokune ban naga banta kisamla ro kunju kenapa kan no organize no dok sedong hakikam do ke parti kenapa kan nak kompensuk susu hakipor parti election Kibanuan hadir. Ujian seketi ke UDP ba Jimino Mautho ubal renkat hakate kasengi ulong ba tanggi nongïalam onomla bantrai redon kam gijitelang nabaro kiliang kentup ikipai ba bakendon kamensiam yatili.
Aba ki padba sani bat satai ki kren. Baki don ma kata kijing kemilenti. Nakani ka parti UDP ki jongi. Wai somsi banong. Ba hakani ka sarkar ba menta. Ni don tam nyomut ki MLA. Naka parti UDP. Ngai sontenat pat. Baki la don pat. Sekiwi ki MLA ki belawan man penyes nokti bat ka parti UDP. Bat menta ki padba ki kemilenti. Bau snem arajar arpulai. Ka parti UDP ke jongi. Kan nam kepat no. Ya kene ka sensar ka kadar. Ha kene ka jelah ke jongi. Atau pim kuah ya kata padba. Pi kuah ne ya kata. Masih sin. Kainat ingi ke parti UDP. Mengimbat no yu lakam. Ha usnem arajar arpulai. Bangin yo pan sandur temai. Ya kene ke jelah ke jongi. Bangin yo pan sandur temai. Ya kene ke jat penriu ke bagi ke jongi. Lacip snem in se yo pan rakhe ya ke cingap sanpo snem. Jong ke jelah Meghalaya. Sanpo snem. Sanpo teli snem. Gilayat in sayat. Bangin Metbah hapdeng ke sanpo snem. Lalaki padba nong syong. Jong kene ke jelah Meghalaya. Kijin no, ya kini kinong nikmat, kinong yang jom ke UDP, ban bat yu lakam, ban yo ban sensari no, haus nem araja arpura, ngamet bahkan dom ke jingkaladur, hakani ke jelah ke jongi, kene ke jingkwa nak kene ke jongi, kene ke jing aunur, nak kene yang jong padba keleng, kilamat kini kiwe parti. Bagi ikijing ki bangi kendo hak ni ke jelah ke jongi. Bagian jana ni tu ye pi. Dumala ong nak liang jongi presiden nak por Singapore. Iju ya keren. Bahkan ni kam sensar khara kale ke kamba kamsan. Kamdai ke ba kam ke bangi ni trei marwai. Kale ke kam ke bangi ni trei na. Kale ke kam ke bangi ni snok ti na. Bak kumala ong i presiden nak por Singapore. Gidon kami ke tim. Gidon kami ke tim menta banetrai. Abang ia keren hak baidai bagani ke jat penrio. Bon ba kiken hon. Hak ni ke jelah ke jongi. Micu pertana ke por. Ya kata ke jingïatylli jongi ke jat penrio. Hendai abang ipet. Hak ni ke jelah ke jongi. Ngai iba kata ke lenti yat ke jongi. Kampat long ke bobiang. Nomor kampat rung. Kata ke jing songtho. Haki padba nong syong jongi. Haka baidai pat ke jing donkam. Jong kani ke sensar ke khadar. Tinggi donkam nomor kata haka ni ke por ke pemerintah. Abang ii menta. Naliang jong kani ke mairan konstituensi. Bila organize ke parti. Haka ni ke rukop. Naka jing wanrah. Jong kiwe di parti ru. Banyak snok tilang. Nganget ba. Kani ke jing sdang jong ke jingïatylli menta. Kan sedang nak ni ke mairan konstituensi ke jopi. Hakani ke juk kesingi lapan skamru ikinung kambat thmai jong ka mairang UDP circle ki bakenthop yu ba Esroy ntiang kubu presiden ba Metbah lindo kumu working president ba SSMle kumu vice president ba Tyrus Warji kumu general secretary ba pendap nongsi kumu treasurer ba inongrang kumu organizer secretary ba PS lindo kumu advisor.